Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abane namwe aho mu bice bitandukanye. Ni umwanya tugiye kuganira ku makuru by'umwihariko y'imikino yo ku mugabane w'i Burayi, amarushanwa ahuza amakipe yabaye aya mbere mu bihugu byayo. Ni Champions League iri kuba uyu mwaka, akaba ari na foroma nshya yatangiye irimo amakipe 36. Muri foroma nshya hakaba hasigayemo amakipe 8 gusa, bivuze ngo andi makipe agera kuri 28 yose yamaze kuba ataha. Iya nyuma itashye mu kanya turaje tuyigarukeho tubabwire uko imikino y'uyu munsi yagenze. Hari imikino yabaye ku munsi w'ejo itandukanye, turarebera hamwe imikino yose uko yarangiye nuko amakipe azahura mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza. Ngiye tugiye kubana hano kuri Chabi Sport, ndi Charles Chabi. Ni umwanya tugiye kuganira ku makuru y'imikino atandukanye. Muze tuganire, mukore subscribe, share ndetse muze twagure uyu muryango, dukomeze turebere hamwe byinshi bitandukanye. Izi ni sports updates zitandukanye tubagezaho hano kuri Chabi Sport, n'ibindi byinshi bitandukanye tugenda tubategurira. Ikaze mu kiganiro. Reka twinjire mu makuru yacu y'imikino y'uyu munsi avuga ku mikino ya Champions League. Ni foroma nshya yari iri kuba nyuma y'imyaka irenga 30 imikino ya Champions League iba mu bundi buryo. Foroma nshya muri uyu mwaka Alexandre Sefere yaje kubashiraho bigendanye no kugira ngo amakipe abone amafaranga, imikino iniyongere muri byinshi bitandukanye. Amakipe agera kuri 36 niyo yatangiye irushanwa rya Champions League. Imikino buri kipe yatomboye imikino 8 izakina. Amakipe 8 ya mbere ahita akomeza ajya muri kimwe cy'umunani kirangiza. Andi yakurikiyeho 16 akina imikino ya kamaramaka, 8 avamo asanga ya yandi ya mbere. Andi yakurikiyeho ahita ataha rugikubita. Amakipe 8 yabanje rero mu mikino itandukanye ni amakipe yahuye n'andi 8 yaravuye mu mikino ya barrage. Niyo mikino twarebaga itambutse kuri uyu munsi. Imikino itandukanye yabaye, aho ikipe ya Arsenal yari yatsinze ikipe ya PSV Eindhoven mu mukino ubanza ibitego 7 byose kuri kimwe. Ikipe ya Arsenal kuri uyu munsi yaje kongera banganya mu gihugu cy'Ubwongereza ibitego 2-2. Ikipe ya Arsenal yabonye ibitego 2 mu ikipe ya PSV Eindhoven. Declan Rice ndetse na Zinchenko babonye insundura. Iyi kipe ibifashemo na Perisic aza gutsinda igitego cya mbere ndetse n'igitego cya kabiri baza kukibona banganya ibitego 2-2. Arsenal ikuramo ikipe kuri aggregate y'ibitego 9 ku bitego ikoramo aggregate ku bitego 9 ku bitego 3. Arsenal ibagize mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza. Undi mukino wabaye kuri uyu munsi ni umukino wahuje ikipe ya Lille ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund, itsinda ibitego 2-1. Itsinda ikipe ya Lille. Umukino ubanza bari banganyije igitego 1-1 mu gihugu cy'Ubudage. Mu gihugu cy'Ubufaransa rero Dortmund yakuye intsinzi y'ibitego 2-1. Aggregate ni ibitego 3-2. Ikipe ya Lille nubwo yabanje hakiri kare kubonerwa igitego n'umukinnyi Jonathan David, ntabwo byari bihagije kuko Muri yaje gutsinda igitego cyo kwishyura ndetse na BRF atsinda igitego cy'intsinzi ku ikipe ya Borussia Dortmund. Ikaba yongeye gusubira mu mukino ya kimwe cya kane kirangiza, bivuze ko ariyo kipe yaratsindiwe kuri finale y'umwaka ushize itsindwa n'ikipe ya Real Madrid ibitego 2 byose ku busa ku mukino wa nyuma. Iyo mikino ntabwo ariyo yabaye gusa uyu munsi, hari n'undi mukino wabaye kuri uyu munsi. Ni imikino itandukanye yagiye iba kuri uyu munsi. Ikipe ya Aston Villa itsinda ikipe ya Club Brugge ibitego 3 byose ku busa. Ibitego 3 ku busa harimo ibitego 2 bya Marcus Asensio ndetse n'igitego cya Ian Marcel. Ni ibitego 3 ku busa. Abasezeye ikipe ya Club Brugge bayitsinze ibitego 6 mu mikino yombi. Ikaba ari ikipe yitwaye neza 6-1 muri aggregate. Unai Emery ageza ikipe ya Aston Villa itaraherukaga mu mikino ya Champions League ayigeza mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza. Umukino karundura twari dutegereje turi benshi, wanarebwe n'abantu benshi. Ni umukino wahuje ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Ni umukino warabereye kuri Wanda Metropolitano. Umukino watangiye ku isaha y'isa 4 zuzuye hano iwacu mu Rwanda. Ni umukino urangiye iminota 90 isanzwe ari igitego kimwe ku busa. Kishyuraga igitego
ikipe ya Real Madrid yatsinze n'ubundi 2-1 mu mukino ubanza, bivuze ngo match yarangiye ari ibitego 2-2 mu minota 90 yabanje n'iminota 90 y'ubugo minota 180, ibitego 2-2, ubwo bajya mu minota ya prolongation cyangwa se extra time, iminota 30 y'inyongera. Ikipe ya Real Madrid inanirwa kubona inshundura ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid inanirwa kubona inshundura, mu gihe ikipe ya Real Madrid yabonye penalty match ijya kurangira mu minota 90 ya mbere, Vinicius Junior aza kwirata. Ni igitego cya Atletico Madrid cyari cyatsinzwe ku isegonda rya 27, kimwe mu bitego byihuse bibaye mu Champions League, cyatsinzwe n'Umwongereza Kano Garaga wavuye mu ikipe ya Chelsea muri iyi sama y'umwaka ushize aza mu ikipe ya ATM. Match ikaba irangiye iminota 90 ndetse n'iminota y'inyongera ari igitego kimwe ku busa, ubwo muri aggregate ni ibitego 2-2 bajya mu penalty. Amakipe yombi atera penalty. Ikipe ya Real Madrid ikomeza kuri penalty ya mbere yateye n'umunakizigenza bamwita Kylian Mbappe, ayinjiza neza rutahizamu wa Atletico Madrid Alexander Sorof nawe atera penalty neza. Ikipe ya Real Madrid penalty zindi irazitera neza irajinjiza, ni mu gihe ikipe ya ATM yaje gusha penalty. Real Madrid ruhande rwayo n'umwe wayujije, akaba ari kapiteni Lucas Vazquez wahuje penalty, isanga iyo penalty bari babanje kuvuga ko yayiteye akayitera nabi. Ni penalty yateye aranyerera, Alvarez aranyerera ayishyira mu izamu, ariko bavuga ko umupira wakozweho n'amaguru abiri kandi bitemewe mu gukora penalty bitaba yanira cyangwa se bisaba yikuraho na Azarayirata Vazquez, bibabaye barase 1-1. Ni penalty zakomeje guterwa zitandukanye n'amakipe atandukanye. Muri aya makipe yombi, ikipe ya Atletico Madrid n'ubundi umukinnyi witwa Marcos Llorente arata penalty y'ikipe ya Atletico Madrid. Uyu mukinnyi wanaciye mu ikipe ya Real Madrid aza kurata penalty ya Atletico Madrid. Umukinnyi witwa Rudiger niwe wateye penalty ya nyuma y'ikipe ya Real Madrid, ayinjiza neza nubwo mugardiye yayikozeho ikaza kujya mu izamu, ariko atsinda penalty y'intsinzi. Penalty 4-2 akaba izo zikuyemo ikipe ya Atletico Madrid. Ni ikipe ya Atletico Madrid yagiye gukomeza ikubangamirwa n'ikipe ya Real Madrid mu mikino ya Champions League, kuko imaze kwikuramo inshuro zigera kuri 3 zose mu mikino ya Champions League, harimo inshuro 2 yatwayemo n'igikombe cya Champions League itsinze kuri finali. Ni ikipe ya Atletico Madrid itagira amahirwe iyo yahuye n'ikipe ya Real Madrid mu mikino ya Champions League. Nuko imikino irangiye kimwe cy'umunani kirangiza muri iri rushanwa rya Champions League, amakipe uko azahura bitandukanye nibyo tugiye kubagarukiraho, uko amakipe azahura mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza. Umukino wa mbere ukaba uzahuza ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ikaba izabanza mu gihugu cy'Ubwongereza kwakira ikipe ya Real Madrid. Ni umwe mu mikino ikomeye izaba muri kimwe cya kane kirangiza. Undi mukino ni umukino uzahuza ikipe ya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Aston Villa izabanza yakira ikipe ya Paris Saint-Germain. Umukino wo kwishyura uzabere mu gihugu cy'Ubufaransa. Undi mukino uzahuza ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Borussia Dortmund. Ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Borussia Dortmund akaba undi mukino uzakurikiraho. Undi mukino wa nyuma uzahuza ikipe ya Inter de Milan ndetse n'ikipe ya Bayern Munich. Akaba ari imikino akari nuko bizagenda mu mikino kimwe cya kane kirangiza. Ni imikino izaba mu kwezi kwa kane. Hano mu Rwanda tuzaba turi mu gihe cyo kwibuka mu cyunamo. Imikino yose izaba mu kwezi kwa kane ibanza, ndetse n'imikino yo kwishyura izaba muri uku kwezi kwa kane. Finali izaba ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mikino ya Champions League. Akaruko bigenze, Real Madrid na Manchester mu mikino ya Champions League irakomeje, ikazaba yakira ikipe ya Real Madrid mu mukino yakira ikipe Real Madrid ikazaba yakira ikipe ya Arsenal mu mukino wo kwishyura mu gihe ubanza uzabera mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaruko bizagenda, reka mbasubiremo imikino yose uko izagenda. Real Madrid izakina n'ikipe ya Arsenal, ikipe ya Barcelona izakina n'ikipe ya Borussia Dortmund, mu gihe ikipe Aston Villa izakina n'ikipe ya Paris Saint-Germain, Inter de Milan ikina n'ikipe ya Bayern Munich. Akaba ari uko imikino izagenda
ya kimwe cya kane kirangiza muri iyi foroma nshya bari gukina igizwe n'amakipe 36, bakaba basigaye amakipe 8, bivuze ngo amakipe agera kuri 28 yose yamaze kuba ataha ava muri irushanwa, hasigaye amakipe 8 gusa. Ni ugutegereza tukazareba champion w'uyu mwaka, dore ko uwageze finali, abageze finali bombi bakirimo Real Madrid yagitwaye ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund nayo ikaba iri tayari imeze neza. Niko imikino ya Champions League igenze. Icyo twagarukaho nuko umunsi w'ejo imikino ya Europa League izakomeza itandukanye. Imwe mu mikino twagarukaho ni ikipe ya Manchester United izakina Old Trafford, umukino wo kwishyura n'ikipe ya Real Sociedad mu mikino ya Europa League. Umukino ubanza banganyije igitego kuri kimwe. Manchester United irasabwa kureba ko yazakuramo ikipe ikareba ko yatwara iki gikombe, nicyo cyonyine cyayigarura ku mikino yo ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko mu mikino ya Champions League, dore ko muri shampiyona bikomeje kugorana mu gihugu cy'Ubwongereza. Inkuru yindi twavugaho ndetse tunasorezaho kuri izi nkuru zacu zari zigezweho aka kanya, ni inkuru y'uko muri Afurika umugabo witwa Dr Patrice Motsepe akaba ari we wagiriwe icyizere cyo kongera kuyobora CAF ku mugabane wa Afurika. Ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo yongeye gutorerwa kuyobora manda y'imyaka 4, ikayira mu Misiri niho ibi byabereye, akaba azageza mu mwaka w'2029. Uyu mugabo w'umugwizatunga w'umunya South Africa Dr Patrice Motsepe yatorewe kongera kuyobora. Inkuru nziza ariko yagaragaye muri ESCOM cyangwa se muzaba bagize komite nyobozi y'iri shyirahamwe ku mugabane wa Afurika, nuko yamaze kuba ijyamo umugabo witwa Samuel Eto'o. Uyu mugabo yamaze kuba nawe ajya muri executive committee ya CAF ku mugabane wa Afurika. Ni imwe mu nkuru zikomeye zagiyemo, dore ko byari byabanje kugorana bakaregana, ariko akaza gutsinda. Nubwo yatsinze ntabwo yabaye umuyobozi wa CAF perezida, ahubwo yaje muri komite izaza ESCOM ifata ibyemezo ku mugabane wa Afurika. Akaba ari Samuel Eto'o, akaba ari umwe mu bagabo bashaka kugira icyo bakora ku mugabane wa Afurika, aho akomoka. Ni umwe mu bagabo bakomeye bafite amafaranga ndetse bafite n'ijambo, banazi n'umupira, bagira impinduka bazana ku mugabane wa Afurika. Akaba anayoboye federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon. Mwakoze kubana natwe kuri Chabi Sport, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye na Charles Chabi, mukomeze kugira ibihe byiza byuzuyemo ibyo Nyagasani byose atanga. Hasta la vista, shalom shalom.